izolo ngithenge ikani le drink bengomiwe ngidinga mengilithenga leli kani ngilithenga ngoba ngiyalidinga ngalivula ngaphuza kuthe sengisuthi sengiqedile ukuthola into ekade ngiyifunayo kulo ngavele ngalijikela phansi ngaligcoba ngalikhahlela kanti kunobaba ogqusha ophusha inqola enesaka wangibuka lo baba wavele wahleka wathi ngiyakudabukela mfana wami ngathi mina why babudabukela mina ngoba lento ayisenalutho and seyi useless manje angeke ngisayisebenzisa ingakho ngiyikhahlela ngiyilahla bathi lo baba ngoba usuqedile ukusebenzisa okade ukudinga kuyo akusho ukuthi seyi useless ngoba mina njengoba ngiqhuba lehloli ngihamba ngifuna lezi zinto ezinjengalezo oyilahlayo njengoba ngiyixosha manje unazi ipuni endlini ngathi yebo baba wathi uyazazi lezo ipuni odlangaza ukuthi uyithathephi ngathi cha baba wathi hayi lezi ipuni odlangaza endlini zakhiwa yilezi zinto oyilahlayo nalento oqeda ukuyikhahlela so njengoba ngiyixosha mina ngiya kwi-process yokuyifixa ngiyilungise ngiyishape mase iba yinto ongasoze wayibona ukuthi yiyo leyo obuyilahlile so leli kani olilahlayo lisazoya ko-processwa liyo-recyclishwa mase lenziwa into stronger than lento akade iliyilo mhlazana uqeda ukuliyuza nasempilweni kunabantu asithi mase sihlangana nabo either in relationships either in businesses abanye ngize ngishade nabo banyuze ngoba beyithanda bona ngoba bomele yabinkanuko bathi mase beqedile ukugculiseka ngento ade beyidinga kunina banikhahlele banigcoba inhliziyo kanti uNkulunkulu kuthiwa awukho umqomo wokulahla umuntu manje akekho umuntu useless so lo omlahlayo ukhona ozomxosha bathi utamatisi olahliwe umila kakhulu kunotshaliwe ngifuna ukuthi labantu abalahlayo mhlawumbe usazobadinga sebengasiyona lento ohlangane nabo beyiyo imindeni eminingi yalahla intandane the same tandane mayiphumelela sekuyiyo emise lo mndeni kodwa bayilahla bayigcoba bayikhahlela bayikhipha out ngithi mina gada lo muntu omlahlayo ukuthi in few years to come ngeke yini umdinge sewubhekene nesimo esithize ngoba abalahlwayo namhlanje bayaxoshwa benziwa izinto esingakazi ukuthi sicabanga ukuthi siyoke sibe yizwe nabo walahlwa ongakazi ucabanga ukuthi uyoba yilento oyiyo namhlanje mhlawumbe kudinge sibabonke abantu abasilahlayo empilweni ngoba bazama ukusitshena ukuthi ivalue yakho angikwazi ukuyithatha ngiyamukele ngiyigcine ingakho ngikulahla kahle awulahlwa unikwa ithuba lokuxoshwa abantu abakudingayo angivale kanje inja mayibona utshani iyabuchamela ngoba ayibudle kodwa inkomo mayibona utshani iyabukhothamela ngoba iyakudinga manje ungazishayi ngodonga just because usahlangene nabantu abachamela ekhanda lakho ingoba bayazi ivalue yakho usazohlangana nabantu abakudingayo abazoyibona ivalue yakho and they will protect your value they will take care of your value uNkulunkulu anibusise ngiyabonga